Assalomu alaykum, urmatli Doni KG kanalımızın görүүчүлөрү, mal çarba көрөрмандары, кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? 14-iyun 2026-yıl Чүй облусу Кемин мал базары. Туугандар, койлордун баасын билип беребиз. Козулар канчадан? Kozlar 25'ten sonra ata. 25 миң. 25. Kozu da? Мына базар кайнайт, ысык өтө. Бияга тека чейин. Туугандар, токтуларды көрсөтөйүнчү. Токтуларды. Ооба. Канчадан экен койлор, токтулар байке? Иним, кандай? 25. 25денби дүңүнө? 25 миңден. Тиштеричи, козу? Козу. Ургачыларбы? Ургач козу. Жалаң ургач. Ке номериң айт. 707 077 888 888 977. 977. Çalыңыздар мынаке. Кимдегим токтулардан алам десе, көрүңүздөр. О, бисмилла. Маяқта кочкор бар экен, кочкор, мына кочкор. Иним. Канча кочкорум? Иним. Кочкор канча баасы? 300 миң дейт. Мына. Караңыздар. Тиши кандай тиши? Тиши канча? 6 тиш бе? 300 миң дейт. Бул клем карталары, чиптери барбы? Номерин айтып койчу. 702 0702 31 00 дейт. Чалыңыздар мына. Мына буякта байкем сода кылып атат, 150 берип койду. Мына 150 миң берип койду. Шерден алып кетем дейт. Нал деңизчи? Нал мына. Шерден санайм дейт. Могуну караңыздар. Машалла. 150ге болбой калабы? Канча? 200-дүн үстү. 200-дүн үстү дейт. Мына кочкор. Алам дегендер болсо чалыңыздар. Козулу койгончу экен, айке? 16 сұраттым. 16 мугабы? Сұраттым екен. Бугачы? Эмеси мен 75. Ошондо 75 козулу кой. Рахмат. Тишичи койдун? 4 тиш. 4 тиш жаш экен. Рахмат. Содаңарды берсин. Ушундай туугандар, мына базар. Мындай каралардан тартай. Ой, бисмилла. Ассаламу алейкум. Кара койлор канчадан? Козулу кой. Баасы? 48 миң. 48 миңден. Тиштеричи? Эми 6 тиш болду. Эми 6 тиш болуптур. Нооларчы ноолар? Бул да козулу кой. Бул да козулу кой. Козусу мына чоңураак экен. Эркек ургачы? Мунуку бул. Мунуку бул экен. Биякта энеси бул экен. Канча муналарыңыз? Ол 38 миң. 38 миң дейт. 28 миңден. Жакшы койлор бар экен, туугандар. Мына кара койлор. Кара койлордон тарт деген. Телефон айтасызбы? 0551 999 869. Чалсаңыздар болот. Сойгонго канча экен аба? 27. 27. Канчага бербедиңиз? 26га берди. 26га сонун баа болгон экен да. Эми келсе бериң эми. Эми келсе бериңиз. Опа, ассаламу алейкум. Канча? 27 миң. Козулу кой. Коз сургач эркекпи? Сургач. Мына кулак жокко. Мантык улактырбайбы? Канча болду? Борчук. Я. 13ге алыптыр мына. Жет эле. 13 миңге алып кетип атат. Борчук дейт байке. Мына козулар канчадан эже? 13 миң сомдон мына козулар. Кичине козулар 13 миң сомдон. Мынакей ишин көрүп атат мына. Канча экен кой? 23 дейт. Аларды өзүңүздөр салыштырыңыздар. Аткорумга. Аласыңбы? Айколу. Экөөөнү канчага бересиздер? Бере албай атат байке. Кардан. 23-22. Жашы тишинен, Но картаңыраак окшойт, Жок, бул кача. Бул картаңыраак. Жакшы. Байке берип көрбөйсүзбү бир? Берип көрбөйсүзбү экөөнү? Жок, буяка баа берип көрбөйсүзбү деп атам. Меники эмес, мына жигиттики да. Биз элдерге көрсөтүп атабыз базар. Мына ушундай экен базар. Алла разы болсун. Рахмат. Мына козулар. Жол. Ушул токтуларды көрсөтүп коюңчу. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан бул кой, токтулар? Туруп, 6-220. Алтоосу 220 миң дүңүнө. Козулар бардык, Өңдөрү да жакшы экен. Мынакей.
Номер айтасызбы? Yok bundan Жоқ, мындай эле. Бул канча экен бала? Канча? 23. 23. Кана. Кочкор канча тиш байке? 4 тиш экен мына. Кочкор. Фокустун линиясынанбы? Канча сурап атасыз? 150. Çip, film kartı var. Бардыгы барбы? Мына чип, плем карталар бар. Ушулар гана Өзбекстанга экспорт болот да. Чип экспорт болот экен. Мына караңыздар. Разрезтерин көрүңүздөр мына. Кана айтыңыз. 702 0702 51 00 00 84. 84. Кайрылыңыздар мына. Өзүдө чал байке менен сүйлөшүп. Канча миң дедиңиз? 150. Түшүрүп бересизби? Сүйлөш. Кеми бир аз болот. Плем карта чиптери бар экен мына. Куйрук ылдый эмес, ракета көрүнүп турат. Анда моякта да бир меринос сана кочкор бар экен, сурап көрөлчү байкеден. Мериностор канча байке? Мериностор. Ак койлор. 21 миң сомдо. Mo koçkoruңузчу? 45. Tişiçi? 2 tişken. Rahmat. Ulaqtarçı bayke? 11. 11 ming deymiz. 2 11 be. Mana ke. Bir urgaçı bir erkek 11 ming deyt. Anda mo jakta dıykanдар tartalı. Tuğandar. Moyakta turat da mana ke. Şular tartıp көрсөтөйүн. Qo'zg'ochqorlarni ko'rsatayinchi. Aka qandaysiz? Qancha qo'zg'ochqorlar? Aldingizmi? Qanchadan bo'ldi shu sir bo'lboza? 20'dan. Har biri 20dan olibdi bayki. Bu yilqi ekan? Ya былтыркы o'xshaydi. 5-6 oylik dedi. 20dan olibdi, rahmat. Anda ketdik endi. Onu so'raylik, men qo'zlar. Qo'zlar qanchadan? Mening 14. Yaxshi ekan bolalar, 14 ming deydi. Qancha oyliklar? Bayka qancha oyliklar bular? 4 oyliklar ekan, 14 mingdan. No, cho'ngdori-chi? Qancha bas? 18 ming. 18 mingdan deydi. Rahmat. Buni qo'zlar qanchadan? 18, 19 ekanda qisqasi. 18, 19 deydi. Qana? Дағы qo'zlardan ko'rsataylik. Bular qanchadan ekan? 45 mingdan. Qandaysiz aka? 22,5 mingdan? Har biri. Har biri 22,500 mingdan. So'qliqdan. Qo'zlar qanchadan aka? Erkekmi? Qancha oyliklar? 5-6 oyliklar 18 mingdan. Qanchadan berib eding? Ayt sening bir ko'ragmanlarga. Sodаны. 17'den bermedin be? 17 mingden berilbet. Rahmat. Buna keyin. Былтыркылар окшойт. Assalomu alaykum. Qancha bahası? 45 ming dey. Mana ki yaxshi ekan bular. Былтыркылар ekan. Biroq bo'pti. Qo'chqor qancha? 80 dey. Tishichi? 4 tish. 80 alsan. Qancha kunlik? 4 kunlik. Qancha so'rab atasiz? 10 ming? So'm erkek ekeni? Erkek eken 10 ming so'm deydi. So'm ekan biroq. Mana quyruqlaridagi razileshteri menен quloq boshlari. Qarashanchilarga nomer aytыңыз. 5 ming dollarga alarga. Desolar yaxshilar? Yaxshi. Bugun savdo bo'ldi? Buni qanchaga? 25. Cho'nroq ekan. Rahmat. 25 ming. 10 ming. Bo'ldi buna shashlik deydi. Buni qo'chqorlar qanchadan? Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Buni tartdik. Tartdim, keldim, tartdim. Qancha qildingiz? Bermaydi o. Qancha 5? 35 ga berib jatdim. Mana. So'raylik o'zlari qanchadan? Qanchadan qo'chqorlar? 45 lira. 45. Bayga 35 berib o'tadi. 35 ga bo'ldi. 45 mingdan deydi. Mana. Öngdörü da yaxshi ekan. Tishlari-chi? Franklin'in balası. Franklin'in balası deydi. Жаңы sayıyor. Жаңы 2 tish ekan mana. 45 mingdan. Telefon aytabizmi? Aytib qo'y. Aytib qo'y. 707 0707 411 411 599. 599 çalыңızlar. 35 ming berdi bayke. Har doim alıp satkan baykemiz. Tarazaga koyup alat. Al baykeç. Mana şu bayke. Bunu algan ekan da jetele barata.
Çüy. Yemi koylardan koş. Koylar. Kançadan mı koylar? Her biri 25 bin lira. Buna kozu bu. Bu koz ekan. Bu koy bu. Bichilgan mı? Kança sura otasiz? Ha? 30 semiz ekan bichilgan. Rahmat. Mana. Mana qanday ko'rsatsak ekan. Bunalar alındı bu kraska. Aldınız mı bayke? Kançadan boldu? 13 binden. Rahmat. Erkekler mi? Urgaçı. Boldu. Urgaçı 13 binden. Bul dele 13 binden bolgan okşu. 4 baş algan ekan da. Onday kozlar var ekan. Koz sezon baştaldı. Bayke kozlar kançadan? 15.500 so'mdan düngüne berem de yigit. Erkek mi? Erkekler mi? Koz koçkorlar ekan da. Ayt nomerini. 0500 0500 aytır. 03 03 00 0010 dey. Qayerda olasiz? To'qmoqda. Mana kozlar to'ltir ekan. To'qmoq. Eki urg'achi bor ekan. Eko 20dan 40 bo'ladi bolori de. Chalingizlar, baylanishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Kozlar qancha bayka? 20dan suratasi. Urg'achi kozlar. Qanchadan berib edingiz? 17 mingdan berilibdi. Savdangizni bersin bayka.